no e spirit bi na ha no animu ye wo so mo pe odifo bi enyankopo enwo sra wo ne so na wo tuma na nya sa ebe ha no so wale kra obefa ne kuachi because me hu ne say ye di adwaman na dua ne mu okay say ebetimi aba say eye ne maame ensusuaso ne maame boni bia wo ye na sunsuaso bia fa na ebusuanim ana say ene embayo a omaba na emene mayo ayaba ebi mpo ndu ye ya yeti ya mini menu abe Mema obibia akwaba ede eba too much gene age Gana wahala jumedie ena manigu so amoshe na muni aba ekwesi kapane nenso minimu edi ehwe na ene day de abusiafo ensema mede eba besomo esewani ensese ye ka edi chose de yehunu de eye mabunu no de wo mo ankasa wo mo gi wo mo nipadua ede aye wo mo gi wo mo homena ewo eye kurudua yi mu yie papa emu mema emu ma ne de keka wo ne wo mo ye no social media de abusiafo aje ensem na dodo na susu se enti eye wo man Ghana eye se nkwada na o maso odin ana se eye awofo na ntimi nhwe wo ma ana kirekirefo na nsuso wo mo eka ho bi de enti ensem se we nyina ebe nyina eye se ene dey eye WhatsApp chat eye conversation e call so wo ye sukuni abaya ene ni chichiri ni enchen ya elike a ekwo viral ho ensem ena medi ebetu edwa na abaya ne ho asem ababeto edwa eye Jessica na abusuafo ne nsem nyina eye seche wo pani chiri ni a wo kire na de e ma che so kwa WhatsApp ni teacher ni no ebusa no se me pese me no twetwe nkomo bi na nsem bi sese de a kire me so ache e wo se me kan na wu na nsem fu ehi nti obeka e na teacher ni so yo eye asem ben kana mintie o si mi hu ha wa mintimi ya de menke kansem no enkonkosi na cheche ni nsi mema na ha wo de me aso e de ma wonti de opese o kenyina ka na fa etu edwa na eho e na abaya no e start e de free eye se o mu se beteki no se eye surprise na so sa na eye ewiase tie na ne kro ni nyina eye se wo crash e wo eye ne se no so since the day I was stepping foot in the school eho na teacher ni si there be o okay nipa ben na ene make say there be we sure enu mu no say no kure e na woka wo pena sempa na se chire ni no nware ye na wo no so no te ho no hwe se de cheche ni ho fama ni hu siesie tie no wawu e de ama no wanane de ama na ho na cheche ni say there be o Jessica bibia boko hwe wan hwe ya me report o e de ama ye achirekirefo panyi a wo ha no ye headmaster na num se me ye responsible man amempe ye me ho asem na nya de se me fall into your silly prank na no na baya no si we nya prank o se enya prank odo na me do wo makoma mu tofe no ma wa ma enu nti na make sa ensem we na chiche ni se da bi se da wo ye wo cross all limit enti ene wa wo for me bo mama ne na ebiom so maliki chati e de ama headmaster enu na che se asha abaya yi ebufo wo se ye chiriche ni do pere bi aye adede na mada woni mu nkrofo wo mo pe offer we yi panka wo de ma wo man ko mbehuri e de asom a wote ho a wo kasa ensem na abusuafo enum ya wo bro de gu chiche ni so ese wani ensese ye kan e de chomitwam ho na me ba me de be ba besum sanso emamo akwaba sunko ebiemo nyumeko a eboye chidom ema yedi edwumedie yi ebebe somo eye mama Juliet Ventures mama Juliet said ni din ene ne ho na metie no mfa de fun embro ye mame wo ye otonyo manchese papa enoma wo ba de besisi o kitchen de open papa dia penetra kwan ewo eye abekala pass na ene no entwetwe nkomo nso so asa obetimi afa ne number no ewo screen no eso na delivery bia wo pe no wa ye ede amam ebiemo nso so no eye Winners Aluminium Limited bana aluminium west glass work dia hwehwe wo mo akira kwan na wo mo mmeye wo glass door wo glass windows emfa ema webio container bi na wo pe ye glass work bi aluminium work bi se yenye mfa mam na nsusu ntimi showcase ni oma
ene eho ena wo mo bedi sa adwuma no ede amam ne roofing so e kan ho e ba no edan so e bo roofing papa oba be ma wo de baba wo dan so ama wo dan na ate akọ enso to ewie ebo na adan enso abrobo tindo ti me mpade a ene hwehwe ne roofing wo mo so e kira kwana wo mo ntwa sa adwuma no yopo emfama se de wo mo din ene wo mo honam esi etie na ene dey me guest Miss Mexical ena ebiem nsusu na nahema asantini ba wato pressure ene de omo ene de me ne wo mo ebetwetwe enkomo oba Messi mi makwa aba mi aba meje woso bibi aboko ya me adum nti nahema yes darling ene de ya be piem wo me yi so me video so pressure ben auto pressure pa odi no honam se yo akwada sukuni abaya Jessica ne message a wode akwa ma ni chire ni a wo chire se cheche ni no wo feeling wo pe no ne ho nkro ne ba sei enam se cheche ni ne ye na adwen se de wo ye obema headmaster sukuu ho panyin no aso ate ene biem so na wofo na wobema chat ne eliki enu nti wo sori ye se ne eso me cheche ni de ebe yi wo se wunim na wo me offer yi wa wansom na person se ngu mani mu asepa de no ohia buburo yi wudi beko wom ebiemu ensoso no ade ni pia meka kire mo se wo reprove me like no wo person wo reprove me enu nti na wo yes ade we wo hwe eya abaya ne su ne ban a woda na de ni kire ni no so na reaction na wo take ya eye ne kwan so ano no na hema me di free so yo mini aba medase okay ye beda omo amohwe too much say too much say omo nkoso no mo nhwe no mbe ye nhira mechia me sister Santo a watabora laji living God Salomon na yemiti fefefe ya ma obi yanko sister Janet MTN moso medase ne wafutu ya wo de mame yo mini aba se enye niemo ho ana eye aketesia na edia be na beba obeka che ni teacher ni se openo dia to so biem akola ye de wako school se kosua de edwaman anase beye anase spirit be na hawa ubetimi akogina wo teacher ni a wo kire wade se openo edia ne be ma na basa me ho ne sakola no spirit bi na ha no animu ye wo so mo pe wo difo bi anyankopon enwo sra wo ne so na wo tuma na nyasa ebe ha no so wale kra obefa ni kuachi because me hu ne say ye di adwaman na dua ni mu okay say ebetimi aba say ne maame ensunsuaso ne maame boni bia wo ye na sunsuaso bia fa na ebusuanim ana say ene embayo a omaba na emene mayo ayaba ebi pondu ye ya yeti ya minimi nua be age oma say sin ye nyanko fani esuban bi ni ye bi ni abrabo bi adiomu kopie ba bi a enwo so adiomu ebe kwa kopie ne dia na kabeba akola abayo a wasisu a uko school abaye adepama o maame ana empo ama o man mu waka ko gina teacher ni se open dia na kabekwa akobasa enti no yenua nkola no ma omo aba na wo musuage ye tam na enti saa o me ansampo me school time ansampo ne metimi agina me teacher ni be mampo eni mpo aka say good morning po no na me sugo na me tete na ayefo say easy say school ni kura ni ewe oni me teacher be kasa no kura asa one ne classmate na kasa oba Messi ye ni abai wa chena dwe won so wadwen chwefa abaya ne dia wo ye ho anything yo mini aba sika me da wase me na makonya iso echi too much etifo ni ahwefo ni say da munya time ehwe nyame enhiro mu bebre na media abayo yi simple aba kes na enye ejuma kes na enye ejuma okay me like me won the way I me fan susu no young girl I ma me de wako school said be pray that she be fama no one ma temptation and free teaching yet or churching you say these issues taste you okay but normally no any opposite side say yeah aya teachers no na you ye tempted because of maybe youth no kwa omo ho ya kono ni uniforms ni na wo die
onwa wo de entisa wan kasa koye obi hindrance ukoye bonsam yeah ukoye bonsam ama chire ni mo chance say ochina sese wa mana insawom afrefre no na mebo ochire ni na baso mebo na baso pa say otimi dream smart na yewe o keep records because about oye bad girl oye bad girl and kasa just say wo temptation na bemunti no wo be man asem wo be pa asem so ama so be repeal onu na sa na yewe wenja ye be no me de ama me no wo ye ne de oh seriously no wo ye ne de ube komo no enye fiance oye say ebi mu hia ase e wo mo primary na e JHS enti obeko an oye expert yeah oye expert we office oye innocent oye innocent ni bi enu obeko obe ferry mpo obe suro ehu bi be boni mpo say papa ya mi ko na nim anko peniso na se bibisa na wo weni enwu ade am ferry ade embu wo ho embu ma mi embu pa usuro say ebetodwa ene de woni o blackmail usa blackmail be akaka no osa jis kaka eye blackmailing ebru ninjia oba me onim ni awoye onim ni oye rade fa ne bone enche no nana ma me pese me hunu say eye akwada yi ni su ne ban a woda ne de eye entity ya wanya mfrifie nti ne ma ne yesa ana say eye na kwala bone ene na fufo wonya yinti na ma eye otimi take that step anasa na montu no yo de di kan ebi eye ntete ya awofo no amfa mba yen nkola na yesisi so no ebi nso yetete yen by school especially boarding school for no omo ye especially and girls schools omo ye bad bia eno ma bi ho no ma ni ma me ne ni papa mpo ebi omo ye sofo ni ma me ye sofo ma me papa ye sofo o jane kwan no wa bompa ya ma no watu ne fo menye yonkosem menya afekubo suade o wasima ma yo dada yo okodu school a obekwa ko hu defender fofo obefa suban foforo bi ne ya foforo bi odu fia no aside say oya kwala pa enti no ejina nyoma mi no so obi wo ho a eyentete ye wo fie ya ntete no ebi nso wo ho a yetete ni wo fie betokofa wo na fufuom ana school enti no enye ni nyina na ebi a ya ntete no ebi wo ho a yetete no bo a bakwa kofa wo abonten obi wo so a efie no ya ntete no oya de a sika wo fie enti no o jai memo no waya wo dan me mahwe obi bada me de betwam tama na me hwe lady ne ba no ye nurse ni oba na kola na complain me mommy auntie beat me mommy auntie didn't give me the food but na me boa akola because of ne ma nya tam enhwe no wo fie entity ni ntia na 5 years abayo eti no otimi yusu word bi auntie I will beat you auntie see your face like monkey eti go on man bitimi ka chen say hey stop I will beat you na we so soon obetimi asusa mani maame afri adwuma maba oba na obusa akola ne se waye odan anti ye ode akola na kansem de wom ni de no nyina akye eti maame ja akola ne hwe enti we no mimi ja ne hwe wode ne koma obi foforo na obi wo no de akola ne ka see your face like monkey omo no obeka bi kura kan and so my face look like what na aso tie biem kan eti akola we no nyina ede na oba beye afi wo hu sofo ohun teacher ni ohun pani ohun obi ate say ne size enti na bi wo ho no ma entete na bi wo afrifie ebi wo so fra bonten okay oba mercy ubenya ntete e pade afrifie na wakwakwa ko hu eya adanfo osimeja mentete e pa ye de ma mi wo fie na ato nchen me na fofo de no na mefa enye adepa abrawunim se wukofi asa na fofo no suban na omoda na de no ntimi nkonkodan adi ebi ewo fie na ye de na yetusa anamon yo mini aba peer pressure nipa su odu environment bia na wan hweye na wan kai entity pa ye de ma no easy say obefole a victim into bad
attitude. Yeah, because wakono omo oni omo wo ho no. Suban be na omo denedi. Ya downfall. Enti ase omo be ma the pressure na ye bi na say enti se wanu hu ma anya den. Na wa ma weni anda wo pe. Wo be di omochi. Minimum bi na wo ko school oba ye no. Oba as innocent person. Ye wie school na ye kono. Na o she sesi ano onu no ton sesi ano wentimi enjai. Yes. And when it comes to schools, since we influencer, boyfriend, girlfriend, palowing, and I said they feel comfortable doing the bad thing. And to unye be almost we equife, unye be almost so they wouldn't be here. And how long now? Our friend bit me taking that pressure. Obi wa washing now wa bra. Now we're giving in. At times to say better try your luck. I said make or try a share. Obi bofrani bo mo no monsa enti kakra no be wanted to lure the person into it can share onu se bi oferi ade okonum face do timi jimi ne wutimi ati yetimi film mo budget ne so anti no onu so ni timu aye ne de ni timu aye ne de nti obeka say life we kran kwa ni timu aye ne de nti no next time obesa akoye biem and now they have the perception of I want to be accepted or per se a jini to mu pre enti ade bi obeya surrounding ni be jina to mu no ana ni pe ni be so no say ni mama ni papa de omu ofie omu ni mu ni a ekoso baby aha na me wo aha so na pressure no che say environment ni ekoso no let me do what the romance does like enti I want no obe participate no I involved say ni be ya ni other peers no be accepting no so na ni aka o baby a wo no ba ya no mo refi say they are not omo forever. They are not going to be there forever. After that, no, I am no more fisa brabono. And you be na wo bo akere no. Wo bo abra ba ma wo. Ni a wo be nye biano. E ye wo na wo be soa. Nana Emma. Who ne say ye achechefo no nso so e ka ho bi na amasa enyoma we e koso because school bi wo hono mo wo be kom cheche ni said o de nkwala edi agro ene we ya meyire on ti achechefo ni bitimi ka se we o ya meyire we o ye sei otimi so akota aduane bra mi ko ye se who ne say ye sa ho hihye ye bia na nu nti ama ye akwada nso who ne say bia na ne teacher ni no wo pe na asema na wo pe no by ka no wontimi nka nu nti wo no so approach ye cheche ni no yo really am sad as you ebi ejina chechefo ni bi so ebi nso so eye nkwala ni ye mu bi esuban me kai se na me wo SHS 1 na me teacher ni bi no ye English teacher no wo hwe ye papa e wo ye mistake obe hwe wo ye mistake obe hwe me kwa me hwe na ye different later na opemi because the way I be uniform no yes short and I'm too na pool and the way I be nufu no esisisi wo sometimes I be share vest na wo say me nufu na no e show wo ready and penifo mani wa so the teacher ni no na ompem asem kura say na o ye bibi na ma hu say opemi but beginning now as o time later I see Ohima, can you come to my home? Can you come to my house? Can you do this to me? And see, Miss say, yes, I said a bear I be a simple I want a subject on me. And see one day the catch me say Omufi and Effiche and Efu. Now exams mancha into me punishment and say member dreffiche. Me go so me dreffiche on man teacher and catch him say member inside. Bring teacher baby or be on say asem na make am enye ntro na make am up to now po go so frame go so WhatsApp me but say see amisuma hu ne say no swampo kra o mani so say my big girl say my big girl me pressure be dey ma papa no it me so no call small boy kra ma me afi teacher me wura dem o see your bottles hwade hwawunufu hwawotobi hwe say etino me so no me go school no because of nioma na esua no eni niye bi ne ndafofo bi ntina se be ma ka hu be ma pewa okay e de ntina hu ana oba pewa ubehu ade ntina hu etimi hu se ni nyame a obe te metonga etimi dwane free class one na me yes me ka me dwane free bedroom ho na ka yes me ka che madaf ba madaf me ka che me se ehu hia se me ka eti afa since then no se na ya no me 2 cd
Satam na yenka ne 2 cd 2000 1 cd any ade me fa nkoto aduane ni ade enti sometimes teachers for no omo na yema yan students no ana school for no omo efole say omo be don because teacher ni dey on ni be ye obo teacher ni bi obo aba wo so pese wo so wo uniform no not touch wo to no hwe say eye rare to ana say wa sha jeans se wo school na se wa bon a wo uniform jeans e hyase no me ma sha bida mitimi sha jeans be mi se de be ya bom ya enkam ti teacher ni a o ye bad no sometimes so twa wa ba o so wo uniform na say skirt ana say straight dress ni ya pa mama wa o so mo pese ne saka o to no so we na se to na ye to ankasa na omia na oba na omia etiti omia meto na se me so no pen for mo fa chemi o na se me so me yakwala me ye bad guy me masai because ye mo school for ni bi one mo no wa ware kra ana wajai ana ofiri se o so ko school because ni nim die ni so no twa de ti no ko school obo anso a wa woda eti onya akwala ba wo hye uniform no atwa ni ti ni adu ni so ya akwala bet no onya akwala ti teacher ni so to no ye sa na e ma wo so nya atinka bi ana wo ye bad girl wo fie na wo dia ba school a ma wo so feel me teacher ni no eti anya nwanwa se young girl beti waka che ni teacher ni se open Oba Mercy. Yes, dear. Na se enioma ye nua ben na hema okay se eye no credit ene na ntete ye ben e na acheche for mo de ma ye ma e wo sukubu wo mo e kire wo mo se wo mo memeye mpanyimpa emfa man anase wo mo kire wo mo se wo mo mese ma wo man Ghana Minya ba me da wase anka butaya eda o chechefo enimu ne se wo betete abofra no abeye panyimpa okay Nenso omakoye nipa ninti aya na enfomoso kakra wo ho but when it comes to say school for na kasa getting involved in it there aya nye common a depending environment abofra no ye tete ni free ye eni so ademu a abofra no ewo enti ni ame pate ni say ana misi subie mu ne say waye nipa Embufra no so aya no mko school fresh so mo hu akono. Amu akono na no je ko che. Se wa ye bema, embema de mo problem ana wo ba mo pehwe. Omo pe enhwe. Si wo hu, e na bufra ni bi nso penyo mankete wa hye. Okay. Enu na ye say mistresses no mo mani kom. No mo ye hu ye kan say ejuma na se ne be ya. Embofra no sanyoma short no ene omo the way omo be yom ti apaya boy ni that kind of life meaning school be omo there ye from life school it's still raging omo skirted that I wonder someone penny for school mo do they have teachers at all So at times no environment no and I embofra no we involved no so ni ye bia o masuane ni ye bia no mo ye deda because abofra bibi send ni so no when ni so adimu a me ye sure say teacher ni no obesuro o cheche ni obesuro be ferry mpo say meko weni ma be ka say me ye den me pe say na ye ko school ye but age be wo ebimu ye innocent they don't have an idea of even relationship no one can say open the teacher but this person involved na abofra ye can or ye exposed to that or ye adi oni mo so wakobi mu da asenya bi na so bi wa we unity ono obo ne brad da ba school na no say na me konfa kakra ni bia kakra ko kan wa ene be man na pepinti sambo frani there they are dangerous for the teachers and the teachers so wakoye be ma de ade ye fe de opportunity sheno na akoye temptation de ama o chance say because me there can say me last school am call ye ebisi ye minim ne akoba e minim relationship na ne akoye ma teacher ni kotu ana mama abayo ne ba out be ka say ye rape no e ma sa teacher ne yi na di free school mu it is anyoma we don maye mbe ma ne de so mu checking school especially sa girls schools ni ade boys school no boys school ni de ya na mbofra na no mu date omo ho miss school no omo na mu date omo ho but when it comes to girls school ni dear
Nini na say omoma omani ekwo ye de be school girl bi ya wo school ya ma uniform session obekwa oh buashem na so buashem dia mistress ho a obetimi asa na ebi twa yeah neto no the 1 hour and so na we bubu pretty ni kitten and ono nko ne photo be she se kwa ma be school kwa ya kono na ya tam kwa dia na ya nya hwe the socks akra be she school bag different bia o de be bo na chi life one bi kwampo na oba na se ya ne kapa oba nantie no influence near more. Influence near more. Nana hema said ya enyoma kwani said ya mukeka muhwa den na betimi abo amasa enyoma binu mu sei no etuo etimi etwaye de nkomodide na eba na wie ya enesa. Sesi ade ye di kan de se nyankopon bam school sa wo ho sisi a na de se nyankopon bam na se school bia nim se omo mbra o na omo ya asori omo one day bi omo ya so bi omo ya na Wednesday bi a Tuesday was some mom mpa bo me ya because sisi a no school for na be school ni ma ne mema ni nyina bebre ye dimo okay bebre ye beifo ana o be school no oba ama obi okay ya tuma ne so on be school no me say obi on be school no me to ya we bi me school no on be school no me to bi a bon omu be ye exam so mu ntwa enti abaifu aba everywhere schools any enti no e was say schools no omu ti headmaster ne head school for no omu tina se no omu mpa ibo mu ye din na afre so omu ne nkola ne nkasa yie akura bi okura na wo hwa woni teacher ni ne ya yepe woni headmaster na head teacher mpo ya yepe hu mo ne ani kaso nyone ne ya yepe because utimi hu young girl bi the way I was so the way body headmaster ni gina wa wo de dana ya ase eti otumi nka na sem bebre but wo se wonya kokrodo na wo bompa ye se wade ma wo favor na fankola ne tinase na ni wo nkasa se mobile se ma rules a e wo school han mu de so wan di so a ye be from ami amanaba ana ye be yi wade afro school han Oba Messi onso de na betimi aka kakra de aka yo me kakra me de be ka won se awofo no omo nyom ba ne kasa chire okay omo ma omo ba ne wumbuta ye nti a all school no na omo mu hu se school mu won ukwaye relationship asemu bia emboa wo okay ida se wo be fa ye fun de abafie ana se wo be feli poto bisu me ye time na me nim se school wo feli a ye yiwedi ye yiwedi unya ff2 bi ye yiwedi enti omo mo buta yo mu you se mi kosua ade ama me daachi yeah no mu nja influence bia e koso wa campus ne yi compound wo na teachers ne so e mambo fine pressure mu nja it's true embu from abaso mu be fanim die no ne ghetto ne kona ne eji no mu nja buta ya mo so mu school mu wo say we are there to improve on their knowledge no Mumbu a mumma ne nkɔ ne saa na mumma e ma akodie bia ne temptation bia na mo bia so emba mo so mo chance say na wo certificate but na adwuma bia so ensanfa ewusiafo said eye me nuanom emma me no me sister no mo do mo nsam ato edwa eno no me gidi ye wo fie no so afa bi e de ato kotokuo mu fa bo bra na eno so ebetini abo wa ha e na ye de adwumadie no esie me de adwumadie ho chia me din ene akuesi kapa so subscribe to your channel na ye like your videos na ebiom so share fama ebusuafo e wo all the social media platform obetimi so follow ye wo ye IG page @gh_. Miss Messica ena nana hema ene ne de me ne wo mo etwetwen enkomo dasene ye besa na hia makram too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.